Momamedi wa Bokamoso FM ka rona ya Lesotho batho ba tshwantse ba tseba se leshano handa te modimo a re ke thewetse lefatsheng ke hona ho tlase lopola matsong a ba hepeta ho senyolla nae eo ho sisa nae entle e batsi nae e phalang lebese le mai a dinotsi ne but ibere Bible naheng ya bakanana le ba hete le ba amore le ba peresi le ba hifi le ba jebusi ibere verse number 9 ibere bona selo sa bana ba Israel se fihlile ho nna ke bone kgatello ya bona eo ba Egepeta ba hateletseng ka yona. Verse number 10 tlo he jwale ke tla o roma ho Faro mme wena o ntshe setjhaba saka bana ba Israel naheng ya Egepeta. Mamela e kgaitsedi yaka ke kopa mmamedi a utlwa nthona ke bua mehlaena mo mamedi wa Mokaboso FM ntate modimo o re ho musha ke file bana ba Israel kanana ena le mai a dinotsi but jwale ka bo madimabe le hoja ke ba hlonolofaditse ka kanana ka bo madimabe ba phelo a bona a ke a matsohong a ba Egepeta ka matsohong ba Egepeta ha ba tlo dumela bana ba Israel ba fihlelle milk and honey ya tate modimo ba fileng ka yona ke tsa sense modimo o tsibile mo mamedi hore bana ba Israel ha ba tlo dumela ba Egepeta ha ba tlo dumela hore bana ba Israel ba fihlelle ntwena yo ntate modimo ba letseng. Now momamedi wa ka ratang le ona jwale do you know that momamedi wa Bokamoso FM le qepela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious ke live mona ha ke tlo nkana go telele live mona mamedi ka ratang do you know that wena drama queen hore hona le batho wa bona wena toro ya hao mohlomong ko re o iponona le kgwebo toro ya go bona ka tsatsi le leng o nyetswe toro ya go re bona o na le dikoloi o atlele na le tšhelete. Do you know that or ha re le tsena ba bang re ditoro tsa batho ba bang hona le batho ba sena ntaba le maphelo a bona jwale ka wena o planela bophelo ba hao o plana hore wena o batla fihlela eng hona le motho ya planelang wena hore drama queen yena ha ona matlo ya nteng yena o tisitse jwale ka wena o tisitse o sebetsana le o ntlafatsa bophelo ba hao hona le motho ya tisitseng ho sebetsana le wena momamedi ka ratang if batho bana ba itse ba ntwe hore hona le batho ba sa re ditoro tsa bona jwale ka wena momamedi wa Bokamoso FM o na le toro ya hore batla ipona o le samwe ka pele ka bophelo hona le batho ba sa loreng o ba le tšhelete. They don't care ba sana ha ba lore o ba le tšhelete ha ba lore o ba le ntlo tse ntle ha ba lore o phelang ba lora fela o toro ya bona ha ba robetse fela ba nagana hore ka bosiwa ba tswa ka 12 ba ka o thiba jwa gore se ka ba atleng hona le batho ba sebetsana le batho ba bang ba iphile mosebetsi wa o sebetsana le batho ba bang mo mamedi wa karata and ka bo madimabe hona le batho ba mmametseng o ye mong wa batho ba iphile mosebetsi wa o sebetsana le wena thola hore ba sebetsana le wena mo mamedi hle gore ba yetsa bonnete ba hore there is nothing e succeedang ya hao hona le batho ba iphile mosebetsi wa o sebetsana le batho ba bang mo mamedi wa karata they make sure that ba fasa maphelo a batho ba bang they make sure that ba fasa ditšhelete tsa batho ba bang they make sure that ba fasa dikatlego tsa batho ba bang they mamedi ba yetsa bonnete ba hore ba emisa maphelo a batho jwale bana ba Israel tate modimo mmuso ko ke fila ba Israel lefatshe le nang le mahi a dinotsi a re but a re tsamaya jwale o lo ba lokolla matsohong a ba Egepeta momamedi wa ka ratang ke kopa pheta hape ntho ke buileng wa bona re le tjena hona le batho momamedi ba remote controller maphelo a rona ka biriana ba remote controller drama queen ba remote controller bophelo ba ka moriana ba decide ha o batla mosebetsi ba decide hore ha o tlo thola mosebetsi o ba decide bana ba nka diqeto tsa hore drama queen le shana ke ka ithola ntweng when o re ke batla o nyala ba decide mo mami hona le dintho tse ba di etsang ba butswela bosiu ba tlama ba itshwetsa hore yena ena go yetsa ntweng everything yo batla mo yetsa mamedi there are people ba make sure ha itswelle now ke bana o tlo utlwa mo mamedi wa ka ratang ke kopa re bale Exodus chapter 3 verse 19 o tlo utlwa ntate modimo o re o bolela Mose o re
fela ke a tseba hore kgotsi ya Egepeta e ke a le dumela hore le tsamaye ha e se a e etswa ka matla hore e etse jwalo ke kopa o ipheta ntate Modimo fela ke a tseba hore kgotsi ya Egepeta ke a le dumela hore le etse jwalo ha e se etswa jwalo ha e kampa ya force to ka mantso mai khotlela back to tabeng ya hore mo mamile ka ratang Modimo le yena na tseba hore Faro a ke a dumela bana ba Israel ba tsamaye ba lokolowe ba ye kaneneng ya bona ke ntho e tsalang hona le batho ba sa dumeleng ba sa batlo go bona re atleile ga ba batlo bona hore ile kae kapa kae ka bophelo ke tlo bua ka ntho e metsatsing le ba di bitse tsone di tsa tlo ka beng mashime mararo ka mara hora ya leshome le mtsime behle mapinki holan khohlokwane ka dihlo tsa taba tsa horwa ya pele tloba teng horeng ya pele la be ya fa tsona di peletse ga la pele mabedi utso mametse new time notes o kwa ho buka mosona intse ba tsotsa mahomela te le drama queen abatho ba la teng moho le Dr Novi lona ba gulang lona ba batlang ho fodisa tsatsing la kajeno lona ba ileng hore le na le dipotso tse sa tsebeng na le thola di karabo kae etsa modite ba hore le save nomoro ke ena ke 58 5177 58 Dr November to kalella a le rapelle etsa bonnete ba go suntse romela le molaetsa wa hao ke mona ka 58 5177 Dr Novi re ka la bele ga tsedia Exodus chapter 3 verse 19 mo mamedi ire fela ke a tseba hore fela ke a tseba hore kgotsi ya Egepeta ke a le dumella hore le tsamaye o tla ntate Modimo bolela Mose o re Mose ke a tseba hore Faro ha tlo le dumella hore le ye kananeng eo nna ke le fileng yona mamele kopa le nkutlwa hantle Ramakhweng o bona ha e ka ba hona le motho ya sa nahaneng hore boloi bo teng motho ene ke kopa a tloele mabaka ohle a tle ka labohlano mona memorial hall ban shebeletseng Facebook if you don't believe hore boloi bo teng dula fatshe shebelle Facebook ya ka tlo bona hore hona le batho a ke builishano ga tsela ka kere hona le batho ba se ba iphile mosebetsi bao ha o ntso feta wena o ya mabakeng a ho o le busy o plana dintho tsa hona le batho ba tswang ka 9 o'clock ba butswela meriana ba tshela meriana di gating tsa rona hona le batho ba robatsang dintho hona le batho ba tlamang hona le batho ba fafatsang dikoloi tsa rona ka meriana hona le batho ba kenang di jareteng tsa rona ba fafatse meriana di jareteng tsa rona ba iphile mosebetsi wa hore ba tlame maphelo a rona hore se ka ba re le mo re anteng ka maphelo ene mo mabile ka ratang ka bo madi ba batho ba dinka hanyana ke tlo utlwisa ntho ngwe yana mabile ka ratang now o tlo verse ha ke qetela mo mamedi verse number 20 ere ka ho ke tla otlolla letsoho laka ke otle naha ya Egepeta ka mehlolo yohle eo ke tla e etsang teng ka mora mo kgosi e tla lokolla e tla le lokolla re le tsamaya o tla ntate Modimo o re but hore Faro a tla a le lokolle ke tlo tshwanela ke o tlele letsoho ke lwane le batho ba Egepeta ha wa utlwa ntate Modimo o re mo mamile ka rata o re hore Faro a le lokolle Mose hore Faro a lokolle tshaba sa Israel ke tlo tshwanela ke o tlole letsoho laka ke wotle setsanto ba Egepeta mo mamedi ka rata ka mantswa mantswalo ntate Modimo wa tseba hore bana ba Egepeta ba tlo dumela bana ba Israel hore ba tsamaya ebile ntate Modimo hore bana ba Israel ba tla ba atlehe ba tlo tshwanela hore ke ba lwanele ho be lentwa mo mamedi ke batla o ipheta le hona tswele ntse ke etso mo mamedi ka rata hona le batho ba sa tlo le dumela hore le atlehe ho fihlella
le ema ka maoto le lwanela maphelo a rona wena mo mamedi wa ka ratang ke kopa le nkutlo go fitlhela le lwanela maphelo a lona jwale motho e motla re ntate moruti nna ke lwanne ga ke se kgathetse maatla ke lekile dintho tsotlhe go na le buka ya Samuele wa pele mamedi wa ka ratang chapter 17 e ke batla ke re bale ka pelenyana buka ya Samuele wa pele chapter 17 e reng sehlo sa teng se re Goliata o phephetsa ba Israel mo mamedi wa ka ratang ke ena ntho ke batlang re shebe e re ba Filista ba go bokanya mabotho a bona gore a yentweng ba ya etsa jang ba e reng yona ntho mamedi wa ka ratang kopa ke bale because ke tate ba Filista ba go bokanya mabotho a bona gore a ye ntweng ba go bokanya soko endaheng ya Juda ba hloma pakeng tsa soko le eseka enaheng ya Ephraim mamedi wa ka rata Eferat kwatwata o yona ntho verse number 2 e re bo Saule le bana ba Israel le bona ba go bokanya ba go bokana ne ba hloma ka gohlong ya Elai hona mo mamedi wa ka ratang ba thea theko ya ntwa ya o lwantsha ba Filista e re verse number 3 ba Filista ba ne ba eme hodima thaba ka lehlakoreng le leng whatever yeno mamedi ke batla re tle mono verse 4 e re di ahelong tsa ba Filista ha tswa seqhobane lebitso la sona e le Goliata a etswa gata bolelele ba yena bo le jwanjwa mamedi tlo go jwetsa etseng bana ba Israel ha ba se ba tswile Egypt ba se ba tswile Egipte ke bana ba tseleng ba ya Egipte jwale sheba ho etsana ha ba letsile ngwana Drama Queen ke bana jwale ntwa ye nngwe ke ena ya qalela ba se ba lontshwe ke ba Egipte ba lontshwe ke ba Filista a re shebe ba Filista ba etsang ho tswa monna ya fihleng a ema tseleng ya batho bana ba hlonolofaditsweng ka milk and honey Goliata mo mamedi wa ka ratang o tlo Bible e reng Goliata verse 8 a ema a hweletsa mabotho a bana ba Israel a re ke ka baka lang ha le futua ka batho nna ke mo Filista lona le ba goba a Saule kgetha monna hara lona mono a theoele go nna mona haiba monneno mo mamedi ka rata ka baka la nako kopa re tlwele e re Bible Filista ba ke kopa re ba le verse 10 e re ba Filista mo Filista eo a boela a re ka jeno ke phephetsa mabotho a ba Israel mphe monna re tlo lwana le yena now mo mamedi ka ratang ha hona motho ya neng a ileng a gona lwana le Goliata ai ntho e ileng ya etsa Drama Queen le mo mamedi wa Bokamoso FM ko re fela batho ka fela ba ile ba Filista ba Israel bona ba le tseleng ya o ya ntho ka tlong yo modimo ba fileng yona ba tloteletse ba se ba eme ka baka la nako mamedi tlo bona o etsatseng ba eme 40 days ba eme tseleng e le hore Goliata wa ba thibela hore ba se ke ba ya mo no hona le motho ya nkutlwang mo mamedi wa ka ratang you are trying hona le batho ba try mo mamedi hona le batho ba mmametseng o mmametse le officing mmametse le taxi o mmametse le go hona le batho ba tryang Drama Queen ba le kang bophelo ka peka ditsela tsohle boneso but ha hona go ba yang teng and ka bo madimabe bo Goliata ba bang ba spiritual mo mamedi wa ka ratang bo Goliata ba re thibela mo mamedi wa Bokamoso FM bo Goliata ba bang ba spiritual a se bo Goliata ba o ka ba bona bo ka ba tseo unless o tla motho ya tlotseditsweng bo Goliata ba spiritual because mo mamedi rona bo moruti November modimo re tlotseditse di spiritual war re tlotseditswe dintwa tsa semoya that is why re gona go expose boloi mo mamedi ke gona go expose boloi ke gona go lokola motho ya kintsweng dintho tse sa boneng ka mahlo ha fitla o nna ke a dintsha mo mamedi wa ka ratang motho ya tsamauwang ke nwa campaign ke a entsha because boholo ba dintho tse re di entsweng di spiritual mo mamedi le hotsa re sa di bone ka mahlo but they are there di teng but ka bo madimabe ha re di bone ka mahlo because di spiritual o bona o tlangwe o bona phelo ba bo sa tswelle o bona dintho tsa di sa ipedi ka nthe mo mamedi hona le Goliata ya ementseleng ya hao ya yetsang bonnete ba hore ha o tswelle mo mabedi ka ratang ke rapeletse batho ba lo ba re mo kentse nno motho re ntate moruti na le ntho tsa mang kampenyana
ke be ke mo rapela baloi ba bua ba re mo kentse no be ke re lentshe ba re a entsha o bona ba tsamaisa letso la bona mpeng ba tswane mo isa letso private mara no yona o tlo e bona ene ka mra motho eno ha qeta mo rapela o tlo bona motho eno a sa fodile e motho le motho ruile maoto ha ke mo rapela ba re mo kentse dinalete maoto ke mo rapela ke re dintshe ba tlo tshwara motho letso a men maoto ba wa tshwara o mmone motho a itshwara maoto because ke baloi ba buang ka o yena ba tla qetile tlo bona maoto a motho ba re dintshitse maoto a motho a bothele ka matswamang dintho tsena di spiritually but ha di fitla mmeleng ya rona di ba real wena mamelo ka reteng jwale ke batla mo mamedi a understand hore when ke re ho na le bo Goliath ba spiritually ho bolela hore Goliath o na emetseleng ya bana ba Israel asabat for 40 days wana mo mamedi maphelo a bana ba Israel a eme 40 days ba sa kgone ya ditorong tsa bona modimo a sa ba hlonolofaditse mo mamedi ntate modimo o ne sa a etsa jwang a ba hlonolofaditse but the problem jwale ke taba ya Goliath ya ementseleng ya bona o se mona ke batla o jotsa nnete mo mamedi ka ratang ba bong ba lona e satano le tshwerile now temane o qetela because ke batla bua le motho but jwale nna ntate moruti no jang rona re etsa jwang ha ile mo rona re sa kgono re lekile dintho tse ngata re lekile but mo mamedi ntate moruti dintho ha di re tsamaya ha di re tsamaile hanga ke batla o tla mona mo mamedi ka ratang bukeng ena ya 32 I mean verse 32 ere Dafita a re ho Saul ho sebe le ya mmong ya nyahamang pelo ka baka la Mofilista ena nna mohlanka wa hao ke tla ya ke yo molwantsha Mofilista ena mamela hema tlo go jotse go tsetsa because bana ba Israel bana ba sena tsela o itwanela ke anta te modimo a ba tsosetsa Dafita a ba romela Dafita Dafita tsamaya o ise dijo but antle it was a plan ya anta te modimo re a lo lwanela Dafita a fihle mona a tla kgona ho lwanela bana ba Israel mamedi kopa le nkutlwe ke qetile that was the plan ya ntate modimo ntate modimo a romelle a me pelo ya Jesse Roma Dafita a isetse bana ba bodijo it was the plan ya ntate modimo na tseba hore ba Israel ba tsebo itwanele mara ntate modimo a tseba hore the only thing gore ke ba tlotsetse monna ya bitswang Dafita ya tla lo ba lwanela le hoja bana ba Israel bana ba tshaba Goliath ba Dafita yena ha ka tshaba Goliath and Dafita o ila lwana le Goliath mo mamedi ke batla hore ho se mona ha e ka ba wena o itwanetse o hloleile hona o bolela o hloka Dafita amen mo mamedi ga rata ha ba o lekile if you have tried you did everything ya matleng ha o lwanne o fastile wa rapela because ke a tseba bona le batho ba fasting bonga di 3 days ba banga di 7 days banga di 14 days but still there is no change maphelo a bona mamedi ga ratang ha se phoso re dintwa di hlole there is nothing wrong because ha se batho bohle ba tlotseditseng dintwa there is nothing wrong with wena ibe o hloleile there is nothing wrong ibe wena Goliath wa hao o stopile bophelo ba there is nothing wrong ha se o useless but the problem gore ha se batho bohle ba tlotseditseng ntate modimo na tlotsitse Dafita fontwa mamedi ga ratang hore Dafita tlolwanela batho bana ba sa gone mo itwanela o se mona ke batla le jotsa nnete mamedi hona le ntho e ke batla go tloe hona le ntho e ke batla tloe ba padisa ona jwang mamedi ke go ba tswa Facebook nganyane hle le tlontshwarela hona le ntho e ke batla go tlotswa